Esikhathi ke wana sekhaya ngikhuliswe vele ngalokufuya. Ngiyafuya ngine feedlot phinde ngilimele nampoti. So bengikhicizile nje nakhona bengihambise anyanisi. Nalokunye kumsebenzi sive sakithi sasembabala sase siyangithuma enkundleni eshiselweni 2 ngingubcopho wakho. Mabaso. Yes. Siyabonga babe ukuthi uhlahlandlela kahle ufundisa labanye lokuthi kuyaphileka ngalokulima. Kule feedlot ufuya inkomo letingaphi? Sisije ngema-cyclist nasingabala kanjani? Yebo siyabonga. Kudependa ukuthi wena uplane kangakanani. But sibaya sigunyazwe kona ukuthi sami sifaka 15. Okay. But angaze ngawufaka 15. Ngeke inamba ngayifaka ngoDisemba nje bengina 8. Ngiyona namba beyinkulu. But kuhle kwenzeka ukuthi mase uphumile waplana uthi hayi sale ngenza nalo. Gcine so far njengamanje ngisasina 3 but ngisafaka. Okay, kule nombolo letibalako. Sivile nabo baka EADF ba suggesta ukuthi na ufuna kwenda iprofit. Sebabala leti nombolo kuye kube ngcono lokuthi ucale ngetinkomo leting20 kepha nje usitshele iexperience yakho kulokwenda leting8 uyayibona yini imali? Yes, kuyenzeka but kufuna la marketing ube naso nale strategy. Kulamalanga ema-farmers ayidulisa inkomo. So wazi mawuyothenga inkomo ukuthi le nkomo le ibreed yayikahle. Nekuhlala kwayo esibayeni kangeke ngidle but izokhula. Kuliqiniso ukuthi lesikhathi ziningi lenkomo le profit nesikhathi iningi. So lo 20 ukahle but yes it's challenging kodwa ukahle. Okay nami kuleli zinga lenkulu ngiyayakha ngokuthi anginaloni anginani and ngiyayisebenzela futhi angicasha umuntu. Yebo kona ngekwebusiness sithi ufuna nami ngibe nemali engiholelayo. But still manageable ngisakhona kuphila futhi ngisengasho ukuthi ngisengachubeka ka feedlot. Kuyaphileka. Njoba kuleli class ke namuhla ungathi nje yini lo utfolile wena lo utahamba nayo uyoyifaka ebusinessini yakho? Siyabonga le class sibonge nebaphathi bethu basilekelele kakhulu. Kuyasiza ke lokukhula ngelanga. Kule class leli vele lokudla bekusikhalisa kulamalanga ukuthi kudla kudulile. But namhla sesiyazi ukuthi kudulile nje ngisengakhona ukuminimize ngekuthenga inkomo le how many kg. Because nje bayasitshela ukuthi azilweleni ukuthi live weight yethu ayibe ku260 to 350 kg before ngiyifake ku-feedlot. So thineke besingakunaki kakhulu kani kumcoka ukuthi masinake lokho siyazi ukuthi le nkomo sesiyayikhulisa seyiyophuma seyingilokukhulu but mawuyicale phansi iyakhula yona hayi ukuthi ifaka inyama. So kusilekelele kakhulu lo. Ukusitile lo. Cha le training yalamhlanje ingilekelele futhi ngicabanga ukuthi nelishintsho kubusiness yami izoba khona. Injani imarket yetinkomo la kuma feedlot? Cha imarket ikhona. Ikhona maneke ukuthi abafani ngala makilo kodwa nje uhlokole mase ivuthiwe nje inkomo zakho uyaba nabo bayasihlupha bafuna ukuthi inkomo zikhona yini sihlushwa nangebo ikhona. Nangachazela umuntu lo sangaqali yini ma challenges nje lo dibene nawo wena na usende feedlot? Yes, ma challenges la khona kakhulu ukuthi mawusaqala udayisa inkomo ngokuthi vele nginesidingo sale mali. Kani lokho kwenza ukuthi nale marketeni thola ukuthi sebakuthatha inkomo yakho ayikalunga ukuthi nawe vele solambile. Lokunye ke inkomo seziphelile. Lese kufanele sikukhuthaze nje ukuthi asibuyeleni phasi siyobreed inkomo kuze sokhona. So uhamba kakhulu manje uyofuna inkomo. Uyasukuyeka la vuma isithole yinye. Le transport cost eyakushaya kanjani. Hayi. Siyabonga baba Mabaso sithembe ukuthi njengoba sowutholile lwati futhi nawe ibhizinisi yakho seyitawukhula
idlondlobale. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga.